tubahaye ikaze n'ubundi rero hano kuri Urgent Updates News n'amakuru rero agezweho muri aka kanya tukwibutsa gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho isaha ku isaha mu gatanu kuri gatanu. Polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi Umunyarwandakazi Sandra TETA aho akurikiranwaho kugonga kubushake agakomeretsa umugabo Douglas Mayanja uzwi ku izina rya Weasel. Iperereza ry'ibanze ryakozwe na polisi ryagaragaje ko ibi byabereye mu kabari ka Shana gaherereye mu mujyi wa Kampala nyuma y'amakimbirane akomeye hagati yabo bombi. TETA Sandra afungiye kuri polisi yo mu gace ka Kabaragara yavuze ko Werarisi yari yiriwe amutunganya ndetse amwirukankana n'abana mu rugo. Umuvugizi wungirije wa polisi mu mujyi wa Kampala Lock Owaisi Grill yabwiye NTV Uganda ko Sandra TETA imodoka yakoresheje agonga Weasel ku bushake ifite ibirango ari byo UB-148Y nayo iri kuri sitasiyo za polisi ya Kabaragara. Weasel yabanje kujyanwa mu bitaro bya Mukwaya nyuma yo gusanga yakomeretse bikabije yahise yemurirwa mu bitaro bya Nsambya. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho gatanu kuri gatanu. Dukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibahereze umugisha nta mukanya makuru avugwa mu mahanga.